Ini alek-alek sami kelas 5 sareng sami. Terus nih si bapak pejundo malih mangken ring materi pengajaran raih sami mangken. Sedurung mincap ring pembelajaran ring sareng sami yang pangkarkan untuk pengajaran. Om Swastiastu. Andurang antu doa belajar. Om Awiganastu nama sedang Om Sidirastu Tadastu Sapunapi gatre alih-alih sami umupi raine sani makin Bapak supaya anak-anak sareng sami ada sami dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat walaupun anak-anak belajar kantun dari rumah tapi anak tetap semangat dan tetap ngarianin atau mengerjakan soal tugas sani diberikan atau dikasih oleh Bapak Ibu guru sebagai rasa tanggung jawab anak-anak sebagai siswa sani mangkin anak kelas 5 sareng sami materi sani mangkin sani cen Bapak mungkin punika gegendingan Bali jadi megending Bali paten anak mengenal gendingan Bali lagu Bali sani pop niku mangduning taler bacakan gendingan-gendingan Bali napi niku gendingan Bali sani wenten sering gegurusan miwah sani sosan antur apa sani mangkin gendingan Bali punika bacaane wenten papat pertama wenten ke bawah sekarare sekar niku yen artosne nilainya niku untuk sekar niku bunga makin niki sekar niku berarti lagu sekarare lagu rare lagu untuk anak-anak kategori anak-anak di bawah 6 tahun ke bawah niku sekarare kemudian nomor 2 benten sekar alit. Jadi sekar alit ke lagu untuk kategori anak-anak sani mencari SD, SMP bacakan tapi ke bawah geguritan. Wenten punika sekar alit punika wenten aturan-aturan sani patut kemargian dikalani ragu melajain sekar alit kembali ke bawah wenten penjelasannya. Nomor 3 punika sekar madya. Nah, sekar madya niki soro jenis kidung. Kidung panca yadnya sani angin miring iringan irikale iragum yadnya. Nika sekar madya Nomor 4 wonten sekar agung. Iki paling kategori dewasa puniki. Iki jenis sekar agung punika ke bawah jenis wiramu. Nah wiramu niku jenisnya akeh pisan Jadi wiramu niku wonten saking Ramayana, wonten saking Mahabharata, wonten saking Sudasoma niku menyangkut pitutur cerita-cerita kepahlawanan ke daging sekar agung lanjut mungkin. Nah mungkin pertama bacakan gendingan ke pertama sekarare. Sekarare inggih punika gegendingan sane anggen ngibur anak jenik apanya degang Jadi gendingan anak ngempu niki banyak degang waktu alit-alit anak-anak kelas 5 sedereng kelas 5 kan harus bayi niku Nah niku ngempu gendingan niki ampun anginnya banyak degang pasti ngerewel pangenggal anak-anak sirap tidur gendang Nah jenis-jenis sekarare punika wonten Ratu Anom, gandingan Ratu Anom. Nah itu alit ampun sering gandingan punika dikala kantun anak-anak tatap muka di sekolah sedereng anak-anak masuk ke kelas sering ampun urusan belajar anak begending
Ratu Ano. Wonten meo-meo, wonten juru pencar, wonten jurik-jurik, wonten kathak dongkang. Nah, miwah sanes-sanesan akeh puniki sekarare jenis-jenis sanesyosa nggih. Judul-judul punika sekarare punika adalah wonten bacakan napi wonten aturan niku kegendingan sakmake ngibur mangdo wonten anak alit atau cerik-cerik punika mangdo dekang nggih niku tujuan nggih landuran. Nah makin niki contoh niki nggih imbel contoh sekarade sane muncul judul cari dosa anak makin saringin punika. Nah itu ampun ning nggih ini makin dokter makin nggih. Nggih nuwun nggih. Contohnya ini juru pencar main jalan mencari superde gede di sawah nih aja keliung gede di sawah nih aja keliung juru pencar main jalan mencari superde gede di sawah nih aja keliung gede di sawah nih aja keliung. nggih ampun niki contoh imbel gendingan sekarare sane judul juru pencar. Jadi juru pencar ke ginane ngalih B nggih. Ije nek ngalih B enten ditlageni yang digendingan itu disowani enten di tukade dan taler pasih ane blinggok niku nggih. Nah niku nggih ngangon alat ane muaste pencar nggih. Nggih mangke lanturan. Nah niku wau sekarare ampun contoh ampun wonten di video nggih anak-anak urusan pelajarin contoh-contoh sekarare sanesyosa akeh punika sang wonten di YouTube niku. Nggih. Mangke lanturan untuk sekar alit nomor kalih. Sekar alit inggih punika kegendingan ane merupa pupuh utawi macepat. Nah niki sekar alit punika wonten beberapa sane wonten adase. Sekar alit niku wonten aturan sane muaste pada lingse. Nggih, nggih. Nyandene sekar alit punika wonten saya jurusan Aceh nggih, wonten Upo Sinom, Semarandane, Ginade, wonten Ginanti, Mas Kumambang, wonten Mijil, wonten Durme, Dangdang Gulu, wonten Burne. Jadi sekar alit punika binayan cara sekarare dan sekar alit punika dibantu atau diatur oleh ugar-ugar yang muaste pada lingse. Nggih. Tapi ini contohnya nggih pada lingse umpami nggih. Apa ambil misalnya pemijil nih paling aluh. Nggih. Upuh mijil. Kami dadong dau kelas ya putih. Nah niku mau satu baris. Nggih. Da do da ho nge la si ap putih. Nah niku adase sane diakhiri dengan huruf i berarti 10 i niku muaste ugar-ugar pada lingse. Jadi satu pupuh niku wonten kudang baris, yana baris niku wonten kudang suku kata atau kudang wande niku wonten pada lingse nggih. Yen anak-anak malepidan bersedayang wek anak-anak ngarang kendingan sekar alit harus wonten pedoman niku nggih. Nah niku bacakan jenis sekar alit wonten adase
wonten sekar alit punika ke atur ke bande untuk ugar-ugar sane muaste pada lingse nggih lanturan. Nah niki nggih pada lingse dan wau ampun aturan apa nggih. Pada lingse inggih punika kecak wanda miwah wangun suara ring panguntat sajroning acarik lan akeh carik sajroning apade. Nah niku nggih. Jadi pada lingse punika berarti satu bait lagu niku aku dang baris lione niku masing-masing puh niku melenan. Ini satu baris niku kudang wando atau kudang suku kata lan diakhiri dengan aksara napi. Nah niku ada aturan pada lingse nggih contoh niki ampun dikali wau nggih. Dadong dau niku wonten da dong da niku 4 u nggih niku masuk pada lingse. Jadi upo mijil sane apade niku wonten 7 baris nggih. Kemudian apade istilahnya alagu. Makin pada lingsi aturan susunan diakhiri dengan baris pertama 4 u, baris kedua 6 i, baris ketiga 7 o, di baris keempat 10 e, di baris kelima 10 i, baris keenam 6 i, dua baris ketujuh 7 i. Ini muastil pada lingse kebacakannya ring samping apa wonten nggih tiap suku da dong dau nge lah si apute muas lanturipun nggih niku muaste ugar-ugar sekar alit sani muaste pada lingse nggih. Mungkin anak-anak bisa ngendingan iki nggih. Nggih, pasti anak-anak putahen aja napa iki gendingan dadong tau. Benden gendingan Madera ke contoh sani sosan nggih. Nggih lantur apa mungkin? Ah niki nggih, mungkin contoh gendingan dadong tau nggih. Sani kambil saking YouTube puniki nggih. Dadong dau ngelasi ya putih sube matalo reko inap ada 15 taloni nanging lacur ada nak nepukin anak cerik-cerik anak cerik-cerik keliwat usil. Nah, itu contoh nggih. Kampung enten contoh kepentingan dadong tau. Kami ganti misalnya dengan murid Maderaku tadi. Ada murid kual gati-gati madan Maderaku tua retain ngumbah baju jale kerep potlot podol sai-sai untuk awanine dukaine kan Pak. Dan ke contoh sanes nggih, contoh buku kecil nggih. Nggih lanjut mungkin. Nah, mungkin bacakan sekar saya nomor 3. Wow, anak-anak sampun apa sekar ari, sekar alit. Sane makin sekar madya. Sekar madya inggih punika pada sekadi kidung. Kidung nggih. Kidung berarti mengiringi nyanyi nggih. Kami niki wonten warga sari kawitan warga sari kidung tantri kidung adri miwah sani siosan kidung ka akeh wonten demung sawit wonten napi istilahne haji kembang wah sani siosan ka akeh jenis-jenis kidung Makin kidung ketanyani nganggen bahasa Bali tengahan, bahasa Jawi tengahan, bahasa Jawi nggih. Wangun nyanyi kaciri yang antuk kalih pada sanika pertama kawasan kawitan kalih pada selanjutipun muastu pamawak kapuput malih kalih pada antuk penawa tembang panjang nggih. Asa punika selanjutipun kados pun apalatan carita nggih. Jadi bacakan kidung punika wonten istilahnya nggih ciri-ciri kidung ke pertama wonten pengawit. Jadi baris ke pertama wonten pengawit.
Mangkenten baris selanjutipun wonten pemawa. Selanjutipun wonten penawu utawi tembang panjang. Selanjutipun wonten pembut. Nggih, niku istilah-istilah dalam kidung punika ring apade nggih. Nah, contoh-contoh kidung punika wonten ring buku wonten contoh saking umum kidung Pawitan Wargesari, kidung Wargesari niki sering. Nggih. Nggih lanjutan. Nah, mungkin bacakan sekar gegendingan saya nomor 4, Sekar Agung. Tapi niki Sekar Agung. Sekar Agung inggih punika kekawian utawi karangan sane kewangun antuk wirame. Sekar Agung pada sekadi kekawin utawi wirame. Nggih. Terusnya Sekar Agung punika bacakan wirame. Wirame punika ke berin antuk guru lagu nggih. Jadi anak-anak melajarin wirama uti kekawin ke wenten istilah ke bawah guru lagu. Guru niku suara berat, panjang, ngilek, ngekek nih. Lagu niku suara ringan. Oke nggih. Desne nggih tempu wenten lagu niku ring wirama nggih. Nah, jenis-jenis wirama punika akeh pisan. Iki beberapa contoh manten jenis namanya nih, nama wiramu ke wonten wiramu Swan Dewi, wonten Merdu Komale, wonten Sronce, wonten jenis kekawin Ramayana, Brata Yuda, wonten Arjuna Waha, wonten Talar Sute Soma, wonten tapi malih wonten sanes sosange ke wonten jenis-jenis Sekar Agung sane bacakan wiramu. Malih pisan puniki Sekar Agung punika jenis wiramu utawi kawin keatur oleh guru lagu. Nggih yen sadi kidung wonten guru lagu. Kidung nika wonten jenisnya sekadi sane aturan wau. Nggih lanjutan. Nah, diantukan materi yang lain kembali apa menekankan atau inti dari pelajaran gegendingan wau, bacakan gegendingan Bali punika wonten papat ya dengan papat. Wonten Sekarare, wonten Sekar Alit, wonten Sekar Madi, wonten Sekar Agung. Sekar Alit punika gegendingan sora istilahnya gegendingan sifatnya hiburan untuk gegayan anak ngempu puniki nggih. Contohnya punika sekadi wau nih. Yang pencar miwah sanes sosan. Wonten Sekar Alit punika Sekar Alit punika sora geguritan sane diatur oleh pade lingse. Punika Sekar Alit wonten adase sekadi wau sampun nggih. Salah satu contoh ampun Bapak aturan pupuh micil nggih. Wonten mangken Sekar Madya niku sora kidung. Kidung ane ngiringan jenis-jenis pance yatnya wonten Wargesari, kawitan Wargesari, wonten tantri miwah sanes sosan nggih. Sane nomor 4 punika Sekar Agung niku soroh wirama utawi kekawin sane keatur oleh guru lan lagu. Nggih niku mungguing kegendingan sane anak-anak patut uning. Mangde gendingan Bali niku dinten punah anak harus lestarian. Tapi carane lestarian pelajarin nggih. Gendingan sami gendingan pop, rock, nuansa niku pelajaran anak-anak, jangan gendingan Bali anak-anak utang, dados nggih. Niku salah satu warisan budaya nggih, budaya Bali. Nggih, diantukan sampun puput puniki materi makin sinep Bapak antuk parame santi. Om santi santi santi. Inggih, suksema.